Hasteo samungkuri ajimungkuri ajorawo teruk no bekar Sikla siklirok bangruk ngritongmani mangpili bisi burum no kasi fayo. Bisi burum no nugui mano bekar Sikla siklirok kurum kothumui sebok sano hapang no khaduma funuk laimani bisingti. Oma haikino haino hai khaduma funuk laimani mangpili kasi fayo kha cha salo. Tripura Fire and Emergency Service ni fireman te driver ni bukcha achokthai supungui sebok nahanani sanmung tisawi khaduma kotor funuk lai firoka cha sala Umakanta rwngnokni bwskango bekar Sikla rok borok puilawo Fire Service ni director ni bwskango thangui khaduma funukna tongmani phiaba naima thangrokni permission maya angma bai borok Umakanta rwngnokni bwskango no khaduma funuk laikha yago suibalai teilayui borokni sanmung kaisano dati dodro Tripura Fire and Emergency Service ni fireman te driver ni je bukcha achokthai tongmani a achokthai rokno supungui datino sebok telangnani engtheng hanai Poilawo na media rono khakchamya phayo tini chongro ma phaya je bigoto 2022 ni je fire service chini recruitment mo tawo jorawo je process pending te amon wa pandawo chong tini ro uchi deputation ni ma phaya ke 2022 che ta 2025 supone ha 25 supone mon ko 3 bosor running totally inke abo manba ye asu pending to ya manba karono jono kuno abo sa ya karon mangki inke bo chongna ha je central ni je ko recruitment mo এক বছর এমসি ফুলফিল কমপ্লিট করিও এবং 48-50,000 আসুক ভ্যাকেন্সি তুমো কিন্তু চিনি স্টেট নিয়ে 304 জন মাত্র ভ্যাকেন্সি নয় চং অনেক বছর নাই চং ওয়েট মাখে হা ইনকে বনো চং মাসু যে বনো দাইতি উনকো প্রসেস বাইরি নাই ইনকে সিএম সানকো রিকোয়েস্ট মাখিও যে ব চিনি ফায়ার সার্ভিস বায় নজরিত তিনি বং টাউন জরাও যদি সে বনো bong nozori hangke chini bo fire service recruitment process pai khamu inka borono sao daidino kongtho daidino bono process no chalu ki ato daidino recruitment la tho umsa chong jubo somaso chini candidate ro chong bekem sa ko jomsine bono din bekar le bari to bolo bekar le kom ya kintu recruitment jodi se kya recruitment khitin jagbo chong bo asun jor ka balo ri hangke chong mano khati nai gopin andaro chong mano bisas khenai bono no maso khaksa Bureau Report Khumpui.